ibihe byiza nshuti bakunzi bacu mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho. Nanone rero tugarutse mu makuru ya politike na diplomasi, umutekano n'ibindi bijyanye nabyo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu bikomeje guhindura isura cyane, ariko umutwe wa M23 ukomeje kugaragaza yuko ugiye rwose gushyira ibintu ku murongo. Banza wenda wumveho gatoya ahangaha. Simumona kwenye social media wananza huwa batu Bukavu. Ati ntago murimo murabona ibirimo birabera za Bukavu ku bavandimwe bacu. Tunaelewana? Ati turabyumvikanaho. Kiaje hayihusi mumeona? Ati murabibona igihe cyose murabona ibibazo bafite. Bamba na kwingineko. Sindio? Ahangaha turaza kuhagaruka neza twitonze cyane. Bukavu intare za Sarambwe zatangiye guca amarenga yuko zigiye mu by'ukuri kubohora aha hantu. Turaza kandi kwinjirana nanone mu bice bya teritwari n'ubundi zo muri Kivu y'Amajyepfo. Ahangaha ni Kavumu. Batazileta zote hapa. Ahangaha ni abasirikare, ni amabandi, ni abazarendo, ni ibihumbi n'ibihumbi by'abagiye ngo bafatwa bari bamaze igihe bagirira nabi abaturage. Batangiye gutabwa muri yombi nyuma y'uko abaturage bavuye kwigaragambya. Ngira ngo ku munsi w'ejo twari twabigarutseho babwira ukuntu abaturage bagiye kwigaragambiriza imbere y'ibiro neza bya guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ngira ngo wenda nabibibutsa muri aya majwi. Ahangaha ni abaturage bagiye imbere ya guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, baramubwira bati turawambiwe. Abasirikare ba FARDC barimo baratumenasa, barimo baratumerera nabi cyane. Hatangiye rero gukorwa imikwabu karahabutaka yuko ibintu byifashe nyine kugira ngo barebe uburyo ki aba basirikare, aba bazalendo, abaki bose bakomeje kugira ubugizi bwa nabi bagomba kugira gute, bagomba kuvanwa muri rubanda bakajyanwa mu mfungwa. Ibi nabyo turabigarukaho mu buryo burambuye. Saba ngaba bonyine bafashwe, kuko hari n'aba abaturage barimo barifatira bo ubwabo ku giti cyabo. Umva uyu nguyu ukuntu arimo arana. Bamuziritse amaboko baravuga bati mwebwe muri ibisambo. Kandi igitangaje yambaye impuzankano z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ndaza kukubwira ngo ibingibi byifashe gute nabyo mu by'ukuri. Si ibingibi gusa turi buvugeho, kuko turakomeza kugenda turebera hamwe ibikomeje kugenda bicicikana mu mutekano, cyane cyane muri Sud Kivu niho tugiye kujya twibanda muri iyi minsi, kuko ibintu byaho byakomeye. Umujyi wa Goma rwose muri iyi minsi bisa naho utuje, ariko Sud Kivu ugana za Bukavu ibintu bimeze nabi cyane. Have sigaho wikongera guhendwa ukundi, kuko Amiri Real Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera, by'umwihariko mu murenge wa Mwogo, aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda $1,500,000 tuguye ikibanza cyiza ahantu heza watura, ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amiri Real Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga ahandi ni uko muri Amiri Real Estate ku bakiriya bacu bamikora ringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amiri Real Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka, ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe, kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amiri Real Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43 cyangwa 0753 54 76 506. Hamwe na Amiri Real Estate turaheza.
umutwe wa M23 ukomeje kugaragara mu nzira zigana muri iyi Bukavu kubera yuko amakuru dufite nuko ikibuga cy'indege cya Bukavu rwose cyagoswe neza neza nako cya Kavumu cyagoswe neza neza. Ni inzira rero neza iza kuborohereza cyane cyane mu kugana ahangaha muri Bukavu. Si ibingibi gusa turi bugarukaho kuko turakubwira mu by'ukuri imirwano yabaye ku munsi w'ejo yari iremereye cyane muri Karehe aho rwambikaniye mu bice bya Remera. Intare zasarambwe ariko zikaba ngo zarakoze ikintu cyitwa amateka hafi ya paruwase iherereye ahangaha. Ndaza kubabwira ngo byari byifashe gute. Bukavu kandi ubwoba bukomeje kuba bwinshi cyane, abaturage bari kugerageza guhungira mu bice byo hakurya, bamwe bajya Burundi abandi barimo barahungira mu Rwanda gake abandi mu by'ukuri bakajya mu bice by'imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nabyo turabigarukaho. Ndayishimiye Evariste ku munsi w'ejo twarangije kumenya amakuru y'ubutasi yuko uyu mugabo rwose ngo yakoresheje inama karahabutaka akayikoresha abasirikare. Hari ibyo yababwiye kandi bifite aho bihuriye n'ibyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nabyo turabigarukaho. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yavuze yuko mu by'ukuri imbaraga u Rwanda rumaze igihe rushyira mu kwiyubaka mu bijyanye n'igisirikare n'umutekano ngo ntaho zihuriye no gushyigikira umutwe wa M23 umaze igihe mu by'ukuri uhanganye na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barwanira uburenganzira bwabo. Ibi ngibi turabiva imuzi n'imuzingo ndetse tunarebe byinshi abantu bagiye babivugaho. Hari benshi cyane bagiye bagira icyo babivugaho ati icyo nicyo kibazo abavandimwe bo hakurya bafite, babona M23 irwanira umutekano bakavuga ngo ngo ntabwo ari abakongomani ngo bafashwa n'u Rwanda, ngo n'u Rwanda rurimo rurarwana. Ibi turabigarukaho cyane mu by'ukuri tubabwire ngo byaba byifashe gute. 5 rero ngira ngo icyo nakora ni ukubaha ikaze tukinjirana muri aya makuru. Ngira ngo mwabyumvishije dufite ama evidence ni Rwanda Hills Media nk'ibisanzwe mu makuru ya politike na diplomasi, umutekano n'ibindi bijyanye nabyo. Dufite amajwi, dufite amashusho, turagenda tuyanariza tubabwira mu by'ukuri biba biragenda bibaniye ibiki. Gusa uwitwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi akaba akomeje guhura n'uruva gusenya. Ku munsi w'ejo nari ndimo mbabwira umusaseredoti cyangwa se umwepiskopi wo muri Bukavu wasabye yuko igisirikare cya leta kitaza gukorera imirwano muri ibi bice. Uwitwa Karidinali Forodorini Ombongo nawe Kinshasa rwose yasomye ivanjiri ayisobanura mu burakari bukomeye cyane, asaba igisirikare cya leta ya Kongo nako guverinoma ya Kongo kudakomeza kwijandika mu mirwana, ahubwo asaba yeruye yuko agomba kugira gutya akaganira na M23. Munyemere rero duhere muri iyi nama ya AFC bar M23 mitingi yakorewe muri Karehe Santere ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba rwose, ku masaha y'umanywa ndako ashyira umugoroba, aho uwitwa Colonel Nsabimana yararimo aganiriza abaturage. Ni ibihumbi by'abaturage mbona byari byinshi cyane bitabiriye inama. Ikibabaje rero ni iki, FARDC ahantu yari irimo ivuga ngo yarahafashe ngo Karehe ngo ntabwo ari M23 hafite, ngo ni FARDC hafite. Byaje gutungura abantu benshi cyane rero ubwo Colonel Nsabimana yahaga briefing abaturage ibihumbi byinshi cyane, ubona yuko mu by'ukuri abaturage bo muri Sud Kivu bafite ikintu cyitwa inyota ya M23. Bw'abantu mwe Sud Kivu buriya na FDLR nyinshi zihari. Buriya Kivu y'Amajyaruguru urugamba rwayo rwari rugoye cyane, kuko ibice byinshi cyane byabaga birimo aba FDLR, ndetse ku buryo bagiraga gutya bakabuza n'abaturage kuba basohoka mu mazu, amazu amwe n'amwe bakagenda bakayakinga. Ariko Sud Kivu mw'abantu mwe
basonzeye M23 ukurikije bari abaturage bagiye imbere kwa guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo uhita ubibona ukurikije ibi bihumbi by'abaturage byari biri muri santere ya Kare ku kibuga kinini cyane cyakoreweho inama ntago wabona uko ni benshi cyane. Simumeona kwenye social media wananza huwa batu Bukavu. Tunaelewana? Urumva Colonel Nsabimana ati murabona aba baturage b'i Bukavu ibibazo barimo barahura nabo kuri social media, murimo murabona ibintu bari guhura nabyo, ati tunaelewana. Simumeona kwenye social media wananza huwa batu Bukavu. Mbega ibihumbi by'abaturage we. Ariko Kare santere ntabwo narinzi kwimeze gutya. Mbega santere ni santere nini cyane. Mbega ibihumbi by'abaturage mwoka byara. Uzi ko benda gushyika neza nk'abandi bari muri sitade ya de unité iyi ngiyi y'Igoma neza. Reka dukomeze. Kiaje hairusi mumeona Kabamba na kwingineko. Ati za Kabamba murimo murabona ibintu birimo biraba. Nimeweza kuwaelezea kwamba tuna uchungu, watu wamekufa, wameendelea kufa. Ati abantu bakomeje gupfa mu by'ukuri. Tumepoteza watu. Ati turimo turatakaza abantu, turimo turahomba abantu. Hata kuna siku 2-3 zimeisha. Ati urebye ibintu birimo biraba muri iyi minsi 2-3 ishize. Ati mwabonye ibintu byari birimo bibaza Nyabibwe, ngira ngo muherutse kubibona bararashe, ariko ahangaho bahise baharibera burundu, ariko FARDC yararashe ihakoresha indege. Walibabebesha mizigo FARDC. Ati FARDC mu by'ukuri bahutumye abantu, ariko mbega abaturage bari muri iyi nama mwoka byara. Wazalendo. Ati ba Wazalendo bagiriye nabi abantu. FDLR. Ati FDLR ikomeje gukora amahano. Urumva? Tunaomba vraiment aha hantu abaturage bakomeje kugaragaza uburyo ki bari mu byago. Ahangaha yararimo abibibutsa, ariko abaturage ba Sud Kivu ninkubwira ngo barakaye umenye ngo barakaye. N'ubu ngubu iyi ngiyi ni video y'abaturage barimo barahamagara. Hano yanyandikiye ambwira ngo Goma, the population is calling on the AFC by M23 regarding the weapons thrown by some and hidden in their homes. When the force of the FARDC, FDLR was allowed, they throw them in different streets of Goma, while Tshisekedi soldiers fearing they are fearing to Rwanda. Tunaomba vraiment kwa wakubwa mtusaidie sana. Mtutumie hata unité spéciale moi ifike ifanye ratissage moi quartier et surtout bouclage. Ati rwose mudufashe mudusubirize ibintu ku murongo, kubera yuko byanga bikunda turabona ko mubishoboye. Abaturage barimo barahamagara M23, ibintu mu by'ukuri byabaye ibindi igisirikare cya leta Kongo FARDC cyarambiranye mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu bari gukorerwa abaturage ntago bashaka yuko mu by'ukuri bakomeza gukorerwa amahano. Ahangaha rero M23 iravuga yuko itari bugarukira ahangaha, ahubwo igomba no kujya i Bukavu ikajya gucecekesha ziriya mbunda, ikajya kwirukana aba FARDC. Ngira ngo rero mu by'ukuri ukurikije amagambo uyu mugabo yavugaga biragaragara, kandi bagiye bakomeza kubivuga kenshi ko mu by'ukuri ngo badashaka gufata ibice, ariko ngo ubwicanyi nibukomeza nta kindi kintu cyo gukora ni ukujya gutabara.
abantu rero barimo baricwa bazira bitwa ko ngo ari abanyarwanda, abandi bakazira nyine ko bari muri bwa bwoko abatutsi, abanyamurenge n'abandi. Ibintu rero ubona ko bitoroshye. Abanyekongo rero barakaye cyane kubera ibikorwa bikomeye cyane by'ubugome bwa FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo barimo FDLR, barimo Nyatura za Wazalendo zitandukanye ndetse n'abarundi, bakaba banatangiye rero kwifatira abaturage nako abasirikare bari mu mahano. Uyu ni umusirikare wa FARDC, reka nshyire iyi video niyo bamufashe. Ikigaragara byanga bikunda hari amahano yari amaze gukora, bamuzirika amaboko batangira kumukubita. Cyokoze ndimo ndabona hari umuntu umwe w'umuyobozi wambwira ati mubabarira umugabanyiriza iki kigozi, turajya kumufunga turamujyana turamutanga, ariko ihangana umugabanyiriza iki kigozi. Murumva rero ko ibintu hano bitoroshye, population hano ibintu byayo birakaze cyane, barakaye bari Rwanda baravuga bati twebwe turabinigira, twebwe turabifatira. Ahangaha rero naho ngo ni muri Sud Kivu, muri teritwari ya Karehe, muri village bakunze kwitwa ngo Amahoro, bakunze kuyita Amahoro. Rero situwasiyo ntago yoroshye, abaturage bo muri Sud Kivu barakaye cyane, baravuga ko rwose igihe kigeze kugira ngo bishakire amahoro, ndetse ngo bazi n'icyo bagomba guhitamo. Reka rero tujye kuri abangaba kandi bafashwe, noneho bashobora kuba bafashwe n'igisirikare bagenzi babo bitewe n'akavuyo barimo barateza. Reka ubanze wumva. Bari mu kimodoka kinini mbona kimeze nka za zindi ntare za Sarambwe zakoreshaga, ariko biriya bifuso birongeshashe. Ni benshi, harimo abambaye ubusa, bambaye nuza amakabutura gusa, harimo abambaye udupira gusa, hari abambaye impuzangano z'igisirikare cya leta. Batazileta zote hapa. Ati barazizanye zose ahangaha. Bagipare. Ati rwose bata barimo baramanuka, ati mpaka bagomba kumanuka binjira muri prison. Ibintu byakaze mpaka ndani mu prison, mpaka ndani mu prison. Ati bafite na cortege, tari cortege nini cyane, ati kandi nabo ni benshi cyane, ati ni benshi cyane. Aha rero ntago ndi bubitindeho cyane, ndagira ngo mbabwire ngo FARDC yacitsemo igikuba, ndetse habayemo amahano menshi cyane, abakomeje guhura n'akaga. Abazalendo barimo barabakoresha amahano, ndetse na FARDC ubwayo harimo abasirikare bayo barimo barakora amahano. Sud Kivu ibintu byakomeje kuba bibi, harimo aba FARDC official, harimo abazalendo bamwe bakekwaho rero ngo kuba abagizi ba nabi, bagize ngo uruhare mu bikorwa byo gutoteza no gusahura ku muhanda wahitwa Ihusi na Miti. Wibuke ko iyi Ihusi n'aha za Miti abaturage babo nibo bagiye ejo n'ejo bundi ku biro by'umukuru wa Sud Kivu, guverineri wa Sud Kivu. Batangiye rero gufashwa, barashinjwa ibyaha bitandukanye bya gisirikare, ndetse bakaba bagiye gufungirwa hano muri Sud Kivu kuri gereza rero isanzwe n'ubundi ifungirwamo abantu b'abagizi ba nabi nk'aba ngaba. Ibintu ntago byoroshye, ntago rwose ibintu byoroshye. Muti imirwano rero imeze gute? Update z'imirwano, imirwano yabaye cyane cyane mu masaha y'ejo ku manywa ndetse n'umugoroba wa joro mu bice by'ahitwa Remera, ahitwa Remera muri Karehe, rwarambikanye cyane hagati ya FARDC ndetse n'igisirikare cya M23. FARDC rero bivugwa yuko mu by'ukuri ariyo yagabye ibitero muri ibi bice bya Remera, ishaka ngo gusubiza inyuma intare za Sarambwe. Byakariye cyane mu bice by'ahitwa Bushaku, muri Bushaku
ngo ni mu nzira rero zegereye ahantu rwose ngo hari abapadiri kuko ngo hafi aha ngaha hari paruwasi cyane. Byaje rero kurangira mu by'ukuri ingabo z'u Burundi zari zarunzwe aha ngaha zirwanya na M23 ku rwego rwo hejuru, ariko biza kurangira intare zasarambwe zibavugije imihiri, zirabakubita, zirabandagaza, ubundi bakomeza kwigarurira ibyo bice. Intare zasarambwe rero birashoboka ko bari bukomeze ngo kugenda bafata ibice bitandukanye, kuko ibice nka za Katana, ibice nka Zambizi, ahantu nka za Rubara hose harimo haragaragara ubugizi bwa nabi mu bice batari bageramo. Rero ngo byanga bikunda bagomba kuhagera. Bukavu hari ubwoba bukomeye cyane. Abandi kandi baravuga ko M23 ngo yaba yatangiye kuhagera mu buryo bw'ubutasi. Ibi nabyo ni ibintu turi buze gukurikirana mu masaha ari imbere tukababwira ese byaba bimeze gute. Ni mu gihe rero uwitwa Evariste Ndayishimiye mw'abantu mwe, Evariste Ndayishimiye yakoresheje inama idasanzwe. Evariste Ndayishimiye ngo yakoresheje inama idasanzwe, inama mu by'ukuri ngo yo kuzana abasirikare benshi cyane, aho ngo yategetse ko abasirikare bagomba kuba benshi cyane mu bice bya Sud Kivu, mu rwego ngo rwo gucungana n'intambara iri kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ngo intambara abona neza yuko ishobora byanga bikunda isaha n'isaha kwinjira neza muri iki gihugu cy'u Burundi. Ni ikibazo gikomeye cyane. Abantu benshi baravuga bati uyu mugabo noneho si umugabo nta kandare, wagira ngo arihiga. Ikigaragara ubugizi bwa nabi bw'abarundi burakomeza gufata intera muri Sud Kivu. Nimba abarundi bagiye kuza aha ngaha, ngira ngo mbibutse ko ibijyanye n'amafunguro ni ikibazo. Kongo ubundi ngo amakuru yari ahari, Kongo we yagomba kuzajya itunga aba barundi, ariko nta kintu namba bajya bagira gute, nta kintu namba bajya babaha, nta kintu bajya bagira gute, nta kintu rwose ubu ngubu barimo barabasha kubona. Igihugu cy'u Rwanda rero kirahakana ko mu by'ukuri iterambere ryacyo mu bijyanye n'igisirikare rwose ngo atariho hantu atari zo mpamvu nyine ngo zatuma abantu bagenda bavuga yuko bafasha umutwe wa M23. Ni umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro rero yavuze yuko imbaraga u Rwanda rumaze igihe rushyira mu kwiyubaka bijyanye n'igisirikare n'umutekano ngo ntaho zihuriye rwose no gushyigikira umutwe wa M23 umaze igihungabanya uhanganye na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yo ivuga nyine koko nk'uko nari nagiye mbivuga ko ngo ihungabanya umutekano wa Kongo, mu gihe bo bavuga neza yuko bagiye kuwugarura ahubwo by'amateka. Ibi rero Yolande Makoro akaba yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na televiziyo yo muri Kenya NTV gitambuka mu ijoro ryo cyatambutse mu ijoro ryo kuwa 8 Gashyantare, ni kuwa gatandatu. Inama ubwo yari kimara kuba ubwo cyatambutse 2025. Ibi ngibi iyo ubirebye wenda dushobora kuza kubiva imuzi n'imuzingo mu makuru yacu ataha, ariko noneho abantu barimo baranibaza bati Kongo ko yakomeje kugenda n'ubundi igaragaza yuko rwose ishobora kutazemera kuganira na M23. Ese mu mboni za bamwe mu bayobozi b'u Rwanda barabibonamo gute? Hano uwitwa Evode hari ibyo yavuze dushobora kuza kugarukaho mu makuru yacu ataha, ati ibyo twebwe tubona bishobora kuzaba mu gihe mu 23 Kongo yaba yanze kuganira nayo ni ibi ngibi. Reka twumve. Ikintu cyo kuvuga ngo kuganira ntabwo ari ikimenyetso cy'intege nke, ni ukuvuga ngo yarazi umwuka uri muri ka cyangwa uri Kinshasa
uri cyane cyane yaba ari perezida Tshisekedi n'abamwegereye bibaza ko kuganira bazaba batsinzwe cyane cyane ziriya za disikuru bagiye bavuga zo kuvuga yuko badashobora kuganira n'abantu b'ibyihebe. ahangaha yari arimo akomoza cyane ku ijambo ryavuzwe na William Ruto avuga ati mwoka byaramwe kuganira kujya mu biganiro ntago ari ikimenyetso cy'intege nkeya ntago ari ikimenyetso cyo gutsindwa ibiganiro birakenewe rwose si kwaba ari ugutsindwa nyine ku bijyanye na disikuru nyine nibyo nkubwira ariko baravuga ngo ubugabo butisubiraho bubyara ububwa sibyo hanyuma icya kabiri ikintu nkunda kuvuga ngo bya bindi bya Alpha Blondy yavuze ngo tout le monde yaravuze ngo tout évolue tout change seuls les imbéciles ne changent pas so ni ukuvuga yuko kugaragara nabikubwiye ikintu kiboneka nuko natemera kuganira niho nashaka kugera takataka ze ngo ningabo bazazishorera bazigeze muri Kinshasa yes ndazita takataka sinzi abantu bazi butike buriya butike bava ngo umuntu acuruza takataka usanga ibyuma by'imodoka umunyu ibibiriti byose biraho ingabo za Tshisekedi niko zimeze donc nukuvuga yuko rero izo takataka ze nizo nkubwira bazazishorera bazigeze mu marembo ya Kinshasa kubera yuko nakubwiye ngo ni ikibazo cya rapport de force either uranegosia mugira icyo mwumvikanaho cyangwa se mu kimwe harakora agatuza k'ibiturika nkuko nakubwiraga kandi agatuza k'ibiturika mu bigaragara kuri tere uyu munsi ntabwo biri mu ruhande rwe hanyuma ikindi rero kuri etape ya kabiri turaza kureba feasibility cyangwa se implementation gushyira mu bikorwa amasezerano yumvikanyweho cyane cyane yuko nkuko nabikubwiye iyi miryango yombi noneho za proche zabo zari zitandukanye zirasa naho zitagitandukanye urebye imyanzuro yasohotse kuko imyanzuro imiryango yombi ari unanimite bemeje yuko igisubizo gishoboka ari kuganira rwose ngayo nguko ngibyo ibiri mu mboni za bamwe mu bayobozi b'u Rwanda ibintu rero ntabwo byoroshye Tshisekedi ashaka yashyira agapira hasi ibintu byamukomeranye